Thank God it's Friday. Kadagiti unbelievers, ti pampanunutan dati weekend kakabsat kat happy time. Dete talaga nga panaglang-ay at panag-relax. Ngem kada tayo nga anak ti Apo, kat inted ti Apo dati Friday night, tapnon ma-evaluate tayo ti bagbagi tayo, ma-refresh dagiti spirit tayo, kan dagiti kararwa tayo kakabsat, nga nga giyaman ti Apo, ti panangilasat na kada tayo iti makalawas. Romans chapter 15, verses number 1, hingga ti 3. Ayan, Romans 15, 1 to 3. The Bible says, "We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. For even Christ pleased not himself, but, as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me." The title dati lesson tayo tangarabi is a command. Ti bilin ti Apo kada tayo, edify one another. Edify one another. In 1 Corinthians chapter 10 verse 23. 1 Corinthians chapter 10 verse 23. The Apostle Paul wrote, and he said, "All things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not." So, amin na banag, at dakar bengak nga mga ramid. Ngimhan nga amin, nga dakar bengak nga mga ramid, ket makapatid care, no digat mo no makapabilig. Verse 24, it says, "Let no man seek his own, but every man another's wealth." So, hantay lang ganun nga kitaan, iti bukod tayo nga pagpiyaan, no digat kitaan tayo ti mabalin nga pagsayaatan, no pagrangayan ti biyak iti sabali nga tattao. Dear Lord, this is what we are as a church. We are a community. We are a family. No digiti unbelievers, kadadanakam da nga mga ramit ti gastoy, how much more kada kami nga kakabsat iti pamati, bought and washed by the blood of Jesus Christ. So help us, Lord, ma-develop kuma ti unity kada kami nasangapada. Makita mi kuma iti bileg ken iti pateg iti panagkaykaysa. Bless us tonight in Jesus' name. Amen. Amuyo kakabsat iti unity ket makita tayo kas kumakadag iti Chinese unbelievers da kabsat iti Apo handa nga namati ken Kristo. Ngayon makita yo iti unity da. No unity kuna tayo ti Chinese ket adda pa nagtitinulong. Isu nga no adda iti business ti may sa Chinese ket no damang rugi ket tulungan iti pada na nga Chinese. Kasi kayat da nga pada da nga Chinese umangat. So how much more kumakada tayo ta adda ti Spirit of God ti biag tayo. Ken ti Apo imbilin na mismo nga datayo ket titinulong. Isong deti kwa tayo single career and young adult fellowship. The intention ti Apo kakabsat ka deto ket saan laeng for personal consumption. Nga di ka na sa ti personal consumption no naalatay ti kayat tayon agpatingga jayan. No naalatay ti pakabendisyonan tayo patingga ti jayan haan kakabsat. Ti panggap ti Apo deti single career and young adult fellowship ket saan nga personal consumption no di ket personal contribution. Anya ti mabalin tayo nga maipaay nga daytoy ket parabor ti Apo ti biag tayo. Tahan nagkurang ti grace ti Apo kakabsat. So anat mabalin tayo nga mai-contribute nga mangpapigsa mangpatibker ken mangpabileg iti sabali. Nagpintas nga ro DJ mindset nga kunana ket kitaem ti pagrangayan ti sabali hanga di bukod mo lang nga pagrangayan. That is what a community, that should be what a community is. No apay nga narigat ti rarangayan kakabsat ti Pilipino,
Gaputa awamot dayjay pa nagsisinaranay. Uno awamot dayjay nga mindset. No diket ti adda kada tayo crab mentality. Sakit trick na tayo no umasenso ti pada tayo. Antay kayat nga mas na progreso ti sa bali kaysa kada tayo. Ti kayat tayo kat datay ti datayo tlatat ti na progreso. Hanadakas ti ag-aim kakabsat nga progreso ti panagbiag. Ngem as Christians, ti apo kakabsat, isursurong na kada tayo ti panunod. Kunana jay Philippians chapter 2. Kitan tayo ti imbaga ni Apo Jesus. Philippians chapter 2. Verse verse number 3. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Do you have that mind? Let me ask you tonight, mga kapatid, do you have that mind? Esteem other better than themselves. Do you have that mind? Verse 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Think for a while. Sa ala nga tigitaan tayo kat bukod tayo. No di kat DJ pagsayaatan iti sa bali. Verse 5 it says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Dede ko mati panunot nga adda kada kayo nga kastamot kini Apo Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. So, grabe di sakripisyo ni Apo Jesus para lang kada tayo kakabsat. If I were to ask you, sino digiti kakabsat nga na-edify gapu iti pa nagsakripisyo tayo kakabsat? That is the mind of Christ. It's doing the extra mile. I know we are all tired. We all have problems in life. We all have concern. But the Lord is challenging us tonight. Look on the things of others. Tigay na nga sa dito, look on the things of others, kat haan nga dito, makialam ka. No di kat makipartisipar ka ti panagtulong iti sa bali. So, tonight I would like to give to us this principle that we need to implement in our church and ministries. Edify one another. No, damay sa nga nang runa kakabsat nga matulungan tayo. Ken mabalin tayong makita iti pagsayaatan. Di gidi kumapada tayo nga anak ti Apo. It should be. Well, I'm not saying that it is wrong to help our relatives. I'm not saying that it is wrong to help our friends. Ngam kitan tayo kakabsat ti Galatians chapter 5, ti kuna ti Apo. Galatians chapter 5. Galatians chapter 6 verse number 10. Kitan nyo kakabsat ha. Nakamuno anat pa nang interpretyo dito yung basaag. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Sino dito all men nga ibagbaganan kakabsat? Siyempre, amin, your relatives, your friends, all men. But look at the next. Especially. Nakita yung word na especially. Kasi at the point ti Apo kakabsat, and we have no time to discuss tonight no anya di rason ti Apo no Apo yung bagana nga, especially unto them who are of the household of faith. Sino dati bagbagana nga household of faith? That dati household of faith kakabsat kat iso digito churches. Iso nga idi una na nga tiyempo, churches, the early churches help one another. Nakita yun di Macedonian believers, ure awan iti awan. They were in great affliction. Ngem
in priority da nga tinulungan kakabsat dagi kwa dagi kakabsat ti Apo di Jerusalem nga agregregat. Ket kunada nakautang kam ka dagi kakabsat ti Apo ti Jerusalem tina espirituan kasi isudat instrumento nga nayasideg kam ti Apo. So itatag kasapulan damet urian niya lang adda at kunanan ti Biblia that they gave beyond their ability. So kunanan ti kakabsat especially unto them who are of the household of faith. Di ba nagragsak no deti church tayo kaslang kasjay ti mindset nga community kakabsat nga tulungan. And tonight I will be showing to you how we are going to help one another and be able to edify one another. Now, deti word nga edify naggapo iti Greek word nga oikodome. Nagite kakabsat di talawag kat na i-share kun sa deto yun na ya. Itay gimat-imay no malagipyo. Conrad, do you remember? Yes. Okay. Di ba kasla kumaking ka Conrad kaya dimor kayat nga di tattao nga kakadon ko madjegat adati kasto nga mindset na, di ba? Aglalalo no tiyempo trabaho i-prioritize na nga tulungan di pakasat ng company yo at tiyempo trabaho nga ro no sa balit asikaswon na nged makaungot ka nga boss no kaya. Amen, Conrad. Oo. Kastamat ti punto ti Apo kada tayo. Dati Christian life ting aming spiritual race. We have all of us have been called into one body. We have been called into one Christian race. Iso nga ti may isa nga kaslang objective nga ipakita na dati message kakabsat. Gusto lang una di ko na ni Mrs. Abante. Kunanakit ko sa tagal ko ng Kristiyano at member ng MBBA kunana, wala akong naging close friend na unbeliever. If you remember the topic, kasi DJ, in-emphasize na DJ, be not unequally yoked with unbelievers. Tingnan yun to kakabsat, nohan nyo pa yung kunana, ang tagal ko ng Kristiyano at member ng MBBA, wala akong naging close friend na unbeliever. Kasi nung araw ko na si pastor, kayat na nga dapat no member ka, ti pakasarakam iti friends mo iti church ti dapat pamilya mo. Iso nga ti pay punto na ide kakabsat ni Pastor Abante kano. Iranana ti agpayut camp ida family camp ti December 25 kunana. Apay, tano December 25 no bakasyon, digiti taga-probinsya nga membro nag-aawit. Kat anantot kadwada unbelievers, makikom-compromise. Agsublidan to, nagarigrigat ng tuman nga aturon ti spiritual life da na ta tila da masagsagap da. Iso nga tinamayan ka ni Pastor Abante, nag-create iso na ti programa ka di nga schedule, December 25. Di ka, handa mabalin di agawi din na, damo programa ti church. Kumbaga, di gito nga na-save, naging member, nakita da nga, DJ Church isun tinagbali na pamilyada. Ket iti dayti lubong kakabsat nga agdama. Alahang kayo nga dete kukuan nga utubon yung nga nasayat dete ibagbaga ka kayo. Dapat dete church ti talaga pamilyatay dito. No dadaman relatives tayo, mission field tayo ida. Ngam ti talaga nga family tayo kun community tayo. Dete church kasi we have been called kunana di First Peter ket kwa kita nyo kakabsat, nagpintas ti pa nang i-describe ti Apo dati church nagmayat, kas common kakabsat ti HBBC, kas pastor, kaya kung nga makita ito, dagay nga pastors kan preachers, tinggan nyo, tapno suportaran nyo ti pa naga kasabana dito yung prinsipyo, utuban nyo nga nasayaan, kakabsat. Dito First Peter chapter 2, kita nyo pa nang describe ti Apo dito verse number 5, kunana, ye also as lively stones are built up a spiritual house. Gasan nyo, we are the lively stones. Datayo dagiti bato nga si bibiyag. Ape nga bato nga si bibiyag. Una ta di si bibiyag nga bato ni Kristo. At daga datayo, the Spirit of Christ lives in us. So we are lively stones. Built up a spiritual house. Sinot nang bangon ka datayo? Ti Apo. So dapat makitam ti bagim nga naka-integrate, nga naka-infuse ti bagim kada ito yung spiritual house.
Hantayo ngayat adayo ti bagbagi tayo iti dayti church. Hantayo nga ipalubos nga aglamiis ti affection tayo iti church. Kasi deto'y kakabsat iti nangayaban ti apo kada tayo. Ti apot ng buangay, spiritual house. Pasad ka iti church. Dapat deta ti makitam ti bagim ita kas Kristiyano. Remember, all things are passed away. So, deta all things, including relationships kakabsat with the unbelievers. Everything, all things are passed away. Behold, all things are become new. So, ara deti imbaga nga all things are become new. Deti nangayaban ti apo kada tayo. Deti nangisaadan na. O, nakita tayo kakabsat. Spiritual house. An HBBC family is a spiritual house. May sa isuna nga na espirituan nga pasdek kakabsat. A holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Kidan nyo, Jacob, verse 9. But ye are a chosen generation. Napili. Hanga napilit. Napili. Oh. So hang kumapapilpilitan, jerik na tayo kakabsat, nga agserbi iti apo through the HBBC ministry. Kasi napili tayo gaya. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. May sa pagilian. Kaya't na dumaduma ti ayan tayo ita. Dakay dita pasukin, dita lawag, Claveria, Hawaii, ni PJ Dadje Barco, Australia, Hong Kong. Ngam in spirit, kakabsat, and in truth, may sa tayo nga ili. We are one nation with a government. Nati pan nakairon na kat DJ suro ni Pastor John Edilione, Lunes, theocratic form. Ti apo, iti commander-in-chief tayo. Kat ti pastor, iti under-shepherd. Iso nga no makita tayo, ti bagitay nga kastahan nga narigat, iti agsubmit ti pastor at naawatam Kaadwan nga members nga handa makapagsubmit ti pastor, handa makita nga mindet yung abanag. Handa makita nga no save kan kat member ka iti church. Dapat jay church ti ibilang mo nga family. So nga usto DJ karirik na ni Mrs. Sabante. Healthy nga karirik na DJ kakabsat. No naawatam ti kinapudno. Nga kung naanagat ti kabay ko Kristiyano, awan naging close friend kung unbeliever ko na. Kasi noon ni Pastor Abante kat deti church kat isut pinagbalimi nga pamilya. Lagat kakabsat han man nga kasjay itirik natay tinaglabas, haman nga kasjay iti kasla nakairwaman tay tinaglabas ngam ita kakabsat kat hanamat dakas nga irugi tayo nga kasjay kumati mapasamak ti HBBC. Amen ba mga kapatid? Kasjay kuma iti may ruwam kada tayo tapnon digiti next generation makita da di pa nakakamayot tayo. Marik na da kumbaga digiti young people kat handang agbirogan kakabsat iti lubong ta deto'y church kat isun ti agbalin nga kaslapan nakalubong dan kakabsat. The church becomes their world. We are one nation, peculiar people that ye should show for the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light. Gusto jay testimony ni Brother Erwin. Datape lang ni Erwin, pakita man. No nakaturog sa amatan ni, ayun, pakita man. Jay. Okay, good morning, Sir Erwin. Dita Hawaii. Alauna 20 makitak dita matamkat talaga nga kudreban. Amen. Kat DJ testimony na idi so that young people, dita kamit young people, dito kakabsat. Adupay tiyempo na dito church ng di balayda sa totoo lang. Kasi once nga na-save ka kakabsat, ikabil na katiapo ti baro nga pamilya, all things are passed away. Kat no addaman ala deti wabsat kat pastor apay masama bang maging close friend ng unbeliever? What about my relatives? Amuyo dapat iti viewpoint tayo deta kakabsat. They are our mission field. Deti church dapat ti headquarter mo. Iso nga mas dapat di pa naki-communicate mo iti church mo. Kasi di kita unsaved nga friends mo, unsaved nga kakaduam ti trabaho, unsaved nga relatives mo, mission field mo deta kakabsat. Kat no maawatam ti kasasaad mo nga kas Kristiyano, agda ka di tatapno agsilaw, kan mangwin kadakwada. Kat babaan ti ministry iti church, mapapigsa ka, ma-edify ka, ma-equip ka, tapnon mawin mo di kita nga unsaved relatives mo, unsaved friends mo.
dapat deta ti makita tayo kakabsat nga members ti HBBC. Kat mabaling nga dagiti sumagsaganad nga panagmi-meeting tayo, ulit-ulitet deta kakabsat, aging gana nga sumagupsep kada tayo. Kasi that is where everything begin. Kunana nga rod kat coming together is the beginning. So we have come together, and this is the beginning of something that only God can tell what is next. Iapulat ako makaamo kakabsat, no anat pagbambanagan na deti ministry tayo. But this is the beginning of it all. So naawatan nyo kakabsat. Yes, adada relatives tayo. Yes, adada friends tayo. Yes, adada kakatwa tayo di trabaho. Nga maging gang adigitagat unbelievers kakabsat. Dapat ti panangituring tayo kadakwada, mission field. Nga numan adda tayo nga makikadwa, santay nga makianamong kanagan PJ, ustudya ko nana. Bale, di kita kakadwam, di da PJ, kat mission field mo deta. Missionary ka dita. Ti talaga nga dapat affection mo kat dito church, dito ministry. Iso nga dakila ba nagdeta giving, hamo nga pukawon deta giving tarik ng PJ kasi datat may isang pangtinglan ti apo tapusom tapno ang kamay adayo, ta uray adayo ka, no ti giving mo kat agdiretso dito. Han na umadayo tapusom iti church. Deta kakabsat, kitaan nyo, nga, iso nga uray kasto nga pandemic, ante man makaumay amin ti kapilya ngam hanyo ipalubos nga kunayo ket ay awan napukawon ti essence ti church gathering hanyo kung kuna kakabsat agtitinulong tayo nga pipinabara tapnon ti kastahan nagbalegi ti kabusor tamo yu deti COVID-19 ket aramid ti kabusor deto yala dingamin kakabsat ha kita kiyan ta YouTube di kite bagbagat CNN kada Donald Trump ha ni Donald Trump kano kat positive ti COVID ita. Kat kunana di may nga nag-comment nga against kan Donald Trump at kunana Trump stay positive kunana. Nagabsa. Niya mo di nga comment na Trump stay positive kunana. Naga siyempre no napintas DJ ko man no encouragement kung DJ gat negative but Trump stay positive kunana. Kakabsat. So, nakita yo, kayat yung arod nga gaputi pandemic, napukaw kakabsat, mawag-gawag ka iti church. Ano pa yun kakabsat, agtakder nga testimonyo iti Ilocos Norte, iti Cagayan. Ano pa yun ti agtakder nga testimonyo iti Apo, awan di nga min. Iso nga, I know that to some of you, it may take a while nga sink in dito yung truth. But, you cannot help it. This is what the Lord has called us to do. You know, inayaban na tayo iti Apo, kakabsat. Iso nga, as a church, as HBBC family, we are a community. Kat sapay ko mata dito nga panang-share ko kada kayo kakabsat. Ti Apo ikan naka iti na isang sangayan nga karirik na. Maipapan iti church nga nangisaadan ti Apo kingka. Kat kunam, oh thank you Lord. Dito nga pamilyak na church kat eternal, laging gat langit. Pamilyak tulat ta digito yung Apo. Kat tatta digito relatives ko, isudat mission field ko. Di nga min? Studya ko na ni Apo Jesus eh. If you love your father, kung kunana, they are the unsaved people, the unbelievers, di jay. More than me, you're not worthy of me, kunana. Kasi kahit nga sa unday jay, nagbaliw nga minan, di jay affection tayo, di jay puso tayo kat sabalin eh. Ti Apo, ti church matan, ti pamilya tayo, di jay isuda, kas lang, apay, nagbaliw ka, no? Kasi, they are already our mission field. So nga, kakabsat, di kita relatives yo, mission field tayo, di kita. Di kita pagubraan nyo, mission field, ti amin di kita. Amen? Oh, PJ, you are a missionary there. Always remember that. Amen? Oh, Conrad, you are a missionary. Ta kompanyayo. Brother Eric Lagasca, you are a missionary, Brother Eric. Praise the Lord. Oh, kay Echo, you are a missionary. See that? Oh, sinupay. Romel, you are a missionary. Do not let anything kakabsat na mangperdi day jerit na tayo di pa nagserbi day ti Apo ti church. So, very clear. Now, in what aspects ti dapat nga pang-edifiant tayo ditong galbaysa? Kasi di oikodome, it means the building of a house. So, to edify means to build up. Anang build up? Ano ti dapat i-build up tayo ditong galbaysa kakabsat? Di ba? Nagmayat no adamang build up king ka, di nga may? Adamang coach, kumbaga, no kasano kang rumang ay iti may sang aspeto di pa nagbiag coach san na ka
Yamin kakabsat. Ha? The coach yo. Kung kasano nga rumang ay kayo, dagiti aspeto ti panagbiag yo. Amen? So, tila spiritual, datayo kat we need to coach one another. Tulungan tayo ditong galmay sa hante ipaidam kakabsat. Dahil nga inted ti apo aparabor kada tayo. Hante imutan, DJ inted ti apo aparabor kada tayo. Tapno, maipaay tayo nga mangtulong ti pada. So, in what aspects are we to edify one another? Number 1, unto good works. Let us build up one another unto good works. Deta. Amin tayo kakabsat, every week, dapat tibiyag tayo abound iti good works. You know? Ni Satan kat hanakayat nga abound ka ti good works, iso nga upayan na ka, oppression na ka, discouragement na ka. Kada gito nga tiyempo, adut madip-depress. Iso nga muyo, ibagak kadagay, dito yung encouragement. No, adda digiti paka-stack upan yung nga discouragement ti panagbiag. Lagi po nyo, dagiti mensahe ti Biblia, kalagi ni Joseph. If you look at these people, adawar tinaramid ko nga quotation ko yung ko pa na i-post. Most of God's leaders in the Bible were made in afflictions. Kaduan kakabsat, kadagiti great men. Yan ti Bible kakabsat. Kat they were made during the time of afflictions. Kat masarakan. Oo. Sila kumaki ni Joseph. Out of affliction, he emerged to be a great leader. Ni Moses, idi time kakabsat nga nayadayuson ti Egypt. Kadagkal lautangan ijay let-an. Kat naikamang kakabsat iti may sa pamilya. Sinabat ti Apo isuna. Even to the point nga makirin na sun ti Apo, hanakayat nga aklunan day papaaramid ti Apo kengkuana, but God chose him to be a leader. I can cite to you many examples. Iso nga no umay, dagiti times of affliction ti biyag tayo kakabsat. Sa kabila ng ating isipan, dapat sabihin natin, Lord, I'm excited about what you are going to accomplish in my life. Kasi han aksidente, dagiti problema nga dumten ti biyag tayo, the purpose amin ti Apo kakabsat. Iso nga, when Satan meant it for evil, God meant it for good. So, every one of us should be abounding unto good works. So, ano anyat kasasaad mo iti dahiting agdama, damagam ti Apo ko ng Lord. Kada iti agdamang affliction, challenge ti panagbiag ko, ano ti kayat mo Apo nga good works nga abound kanyak ita? What good works do you want me to abound? You know, in Hebrews chapter 10, verse number 24, the Bible says, let us consider one another to provoke unto love and to good works. Kita nyo makabendisyon di kay soul winning work da Brother Eric? Yeah, Brad? Oh, ni Preacher Glenn kat in testimony na kanyak na dadakakabsat ti Apo di Hawaii nga nakarit ti puso na gibunong ti trucks. Oh, di pa nag-social winning ni J. Rick. Maraming na challenge yan sa good work na yan. You know? So, haan nga pinasikat dito, inudikat, we are encouraging one another. Kadagite, sintonadot puso na akat, madit pa ng take na, paspasikat ko na. Ngam healthy life po nga Kristiyano, kat uy, makabless. Kung gaano yung grace ng Panginoon sa kanya, kasi kumamot kanyak, mabalin ako na tayo. So, unto good works. Number 2, unto hope. Unto hope, panangina na makakabsat. Oh, severe pressure. Ano ka na sa severe pressure? Oh, nangruna ka tayo yung agbasbasa. Extreme, intense pressure. Nagitay teachers. Educator. Okay? Sorrow. Nagita. Devil's grip of despair. Oh, have you ever come to a point in your life nga maupay ka pa iti bukod mo nga sariling kakabsat? Diba? You are frustrated about yourself. You are frustrated and sometimes you would even come to blame God. Lord, why? Why did you make me like this? Diba? Why can't I be like them? Bakit, Lord? Oh, digito yung kakabsat. Ang mungkot umanay, digito yung ako, grip ni Satan yan ti panunot tayo nga mang depressed ti biyag tayo. Tapnon ti kastak at han tayo nga
maituloy di pa nagtaray tayo iti Christian life. Number 3, unto godliness. Okay? Unto godliness. So let us continue to build up one another and encourage one another unto godliness. So, anyaman dagiti aramiden tayo kakabsat, han tayo nga ilaksit iti biyang ni Apo Diyos. Amen? O, no pinagkararag daga iti party, kung daway mo mo't nagsaot sang kabatidan. Amen? O, di ko na ni MD. Han na nga ilaksit di godliness. So nga, what a blessing, MD. Iti neuro exam da. Nagtitipon da amin nga aplikante. At kuna DJ, at the J stage kuna na, who will lead opening prayer kuna na. Tayag na nga sigod ti ima na. Yan ang HBBC. Oo. Han nagpiyukot-piyukot. No maipanggap ka, di dagat agaliptak ti member ti HBBC. Amen? Oo. Sinod agkararag at I believe MD hala sikat Christian ni Jela. Ba na ni MD? Na makita trupa na? O, di ba MD? I believe hala nga sikat Christian dita MD, di ba? Oo. Dadapay siguro baptist ije nga maamuam to nga baptist gayam later on. Pero siya yung unang nagtaas. Yan ang HBBC yan. Okay? So napan nagpray ka kapsat. Iso nga idi-interview na ganon. Kunana DJ ag-interview kat, oh, ito na yung snappy kunada. Ano ka na sa unti snappy? Ha? Aso ha na, Snoopy di dyan. Snappy. Alerto. Di ba? Alerto tina espirituan. So, dakila puntos DJ kakapsat. Kat kung nakingkuana alagat hanadakas, MD no sikat pagbalin ng chaplain, aya. Wen, kakapsat. So, digidje nga testimony kat maipakita nga, oh, haan lang gayang maijay church nga maipakita tayo ti godliness. No di kat umuna dyan unag ti pagtaengan, maipakita tayo ti godliness. In our words, in our action, in our spirit. Iji trabaho, maipakita tayo ti godliness. Kat, deta kakabsat. Amen? Oh, ni Jaire. Hi Jaire, na imbang nga Rabiim. Kumusta ka ta? Amen? Oh, unto Christ-likeness, number 4. Unto Christ-likeness. Okay? Now, let me just close tonight with this last point. How? So, nakita tayong kakabsat, digiti upat nga aspeto nga mabalin tayo nga pang-encouragean iti tunggal maysa. Okay? Nga rumang ay iti good works, rumang ay iti pananginanama, rumang ay iti godliness, rumang ay iti Christ-likeness. So, by the way, kada tayo ngayon inauna, no, dada makita yung young people nga medyo sumabsabalit turturong na. Feel free nga mga admonish kada kwada kakapsat. Kasi that's what we are eh. Oh, dada in-admonish ko di recently ni Clyde. Amoy ni Clyde, DJ commander ti kwa daw. Influencer yan ta Facebook. Amoy DJ post na kat umabot ti 2,000 kada 3,000 ti na shares na. Influencer yan ta Facebook. Kat makita kat medyo dadahan na saya at nga tiritirada na. So minessage sa kat among ti panang deal ka dagiti millennial kat hamong te psychology ka, reverse psychology. So kung naking na Clyde, may mayat no usaron deta influence mo nga para ti Apo. Kat na-encourage kat kung nanawong pastor makakaasa po kayo by God's grace. Iso nga kadeti naglabas, I think 3 or 4 posts. Dadapela madi nga post ng kadeti naglabas nga 3 o 4 kakabsat. Kat makikitam kat godly mo DJ plastar na. Inot. Kasta kakabsat no makita yung digiti young people, digiti high school. Pangaasi yung tatulungan tayo dati ito inauna. Message sa nyo. Makita yung madi. Hanap, mabalin yung madi i-text kanya. Pastor ko na yo. Tapos may mayat dati order tayo. Tanarigat mo't no agdiretso tayo lang kakabsat. Pastor nakita ni kwa dati may isang young people tayo kat di kita post na ta Facebook kat makaperde kat with your permission i-encourage ko kuma go ahead ang kumot magita amin kakapsat di ngamin kat di yun lang amo nga di pa nang-encourage tayo kat i-testimonyo nan to ayun encourage lang idinikas to
Kat praise the Lord. Maya dayo ak idin ngam adati may isang kuya ijay church in-encourage na. Kat ita ako na nagsaya at tinagbanatan tibyak ko, spiritual life ko. O di ba kakabsat? Kas jay, iso nga hantayo nga dete pagparparnuayan ti ego. Absat, lipatan tayo di bagbagi tayo. Awa malala tayo ego nga kwa pride. Pakumbaba tayo, let's be meek. Let us make our hearts available. Nga mausar ti Apo kakabsat. But how? How are we going to do it? So, upata ba nagtiisyan ko ka tayo? Number one, in our words. Kadagiti balikas tayo. In our words. Words can bring life. You know that? Ti word kakabsat kat mabalin nga isut mang tedbiag ti may nga tao. Kala maisut mang sibog. Oo. So, kadeting weekend. Kala, Facebook tayo mo't amin. Di ngamin kakabsat. Na-bring out ko mo't ladet nga concernan. Kita nyo man lang, di kita padate, di kita ikwa, di kita young people di church nga mabalin nyo man nga ko ang kakabsat. Ante magabunan amin. Dito bakaran nagadot young people tayo. Deta DOC, jaga mo no, manuti agkwa, agan answer. Manuti agan answer, nag-improve no, awa. Bimasit, tanyo kakabsat. Opportunity da ko mga grow. Awa na lagat siguro kaputa kwa panagbabasa ken marigatan dati online. One time dang aganser. Siyempre absat suportaran tayo kumadi gito yung akwa tayo, nga panggap tayo. Suportaran tayo gito yung ministry. Tapos di kas tagat makita tayo iti kuha pa nagbunga na. Nangruna ka ito young people. Absa. Mo tayo mo deta. Awan serbi ti panagran ay di may isang tao no tina-spiritual na kat bankrupt. So awan serbi na nga iti young people. Kaya kakabsat. Kat maragpat da iti maragpat da nung awam ba't pagbanagan iti spiritual life da. So you know, Can you just remind somebody this weekend? Kaya kunam king ko na ading, kumusta? Ading ko, kumusta? Nag-answer kamot lang dete kwa. Inobra mot lang dete. And anyone who you can sino man ti sumuplat na panunod yung kakabsat. Message san yun. Ading ko, kumusta? Kasi amuyo, adada inassign ko ng kwa. Sa totoo lang, digito inassign ko, no isuda ti ag message ka digiti nakayasaynan handa pa kitaan handa pa isinan kakabsat di ngamin ala da kayo nga inasayna medyo naumadan sapay ka da kayo kaya kasta di bagada kanyak kung digiti kwa inassign ko kada kayo nga young people agan answer da kung kanahayo mo't pastor nga message sa mingam di dapat isinta message ming kunada. So padasan tayo man kakabsat. The rest of us, shall we try to encourage these young people. Kunayo ating ko, di yung laan mo nakagasgas at kayo kunayo kakabsat. At inaunate nga amang nga, namo tayo di jay, di nga may. Tano da kunayo siguro gut no da kay kumalang ti kas jay di young people gut di may mayat kuma, di ba? Di kami kakabsat. Di iba kayo kadakwada. Ading ko, nakagasgasat kayo. Idi young people kami, awang kasta nga mag-disciple kada kami. Makakaambo kam latat pa nag-gromit spiritual life mi idi. So nga, digito nga ba nag-ading ko, kitwa, ikasuyo kasi tunod da kay tikas ti nga tawong mi, ma-appreciate mo tot patag na digito yung programa iti church. Kung natayo kakabsat ka, digito young people. Eta ti ministry tayo by our words. So usaron tayo deti social media ida kakabsat. Messenger, chatan nyo ida. Message san nyo ida. Dejay ti mabaling ibagate nga punto. Ding ko blessing kada kayo nakagasgasat kayo tada kastoy. Amom no si kagat dete they look up to especially muyo digito young people kat kakabsat, they look up to some of you, sa totoo lang. They look up to you.
Man, kabsat. Ket no agsao ka kadakwa, dagat mabalin nga dingganda ka kasi da respeto, daging ka nga manong kan manang da. Professional ka. So they look up to some of you. So responsibility tayo di ka kapsat. Ket kunaan tayo ading ko, kagasgasat kayo, blessing dating ay lungalong ni pastor. Ket hang kami nga pasat gapo tayang adult kami ng dapat da kayo nga young people ket ikasuyo deto kasi nagpintas ti maging result nagat agasam no si ka DJ may isang nga tao nga that young people look up to kunana un ate thank you o di ba may encourage ka kabsat. Okay, number 2, how do we edify one another? In our prayer, in our prayers with them can touch and revive them. Dede ti may isang nga kwa, nakitak nga kaslang I learned this principle from Pastor June. No pang kagbisita kat hanggarumor nga mo inkararag di binisitam. Ken uray mo man ka ba ilang nga i-encourage day tao. Mabali mo iso na nga ipag-pray. Ngahan nga dete I will be praying for you ha ano di kat ag-pray ta itan. Kasjay. For example, adada kakabsat nga nagpa-praying ka. Ket ada load mo, tawagan mo na. Brad, nakita ti prayer request mo. Amok na dut mangikararag kinggang kwa kasla de ko ng pastor. Kasapulam iti agkararag na kadwamita. So pray taman Brad. Oh, di ba? Mas ko mano ni MD nang tumang tawa. MD, nakita ti prayer request mo nang kunti testimony. Pray ta Brad. Pray ta Lord, bless ni MD ko na. Papano par bangon di kwa kat balay giti naglabas, balay gi pa itidem. Kat sapay tatulong amin. Jesus name, amen. O di ba? Bali ka kapsat no at dati mang tawag king kagat ikararag naka over the phone. So padasan tayong aramidan di kita nga banag. Number 3, in our spirit. In our spirit. Ano ka na sound? That is spirit ka kapsat. Nga ti spirit tayo ti apo kat ure ana di kiti pasamak ti panagbiag kat steadfast tayo lata ti apo. We may not always have strength, we may not always be strong. By the takapsat, medyo nakapsot ti bagi. Ng ti spirit kat mayat by the grace of God. Kaya? So, in our spirit, we can encourage others. Deje makita daging ka nga ure ka sanot kadut problema mo kat hangka madupir. Natibkir lang tayo iti spirit tayo absat. And number 4, in our testimony. In our testimony. Di pa nagbiag tayo. So nga every meeting, di ba kakabsat, at the giving of thanks. We have our giving of thanks. Oh, nablesang nakte testimonyo yung kakabsat. Maragsakan nakte testimonyo ni PJ. Di pa ka blesak sa jagat. Kaya PJ, manong bulan adayo isuna ti church. Puro unbelievers ti kadwana day in and day out. Ng by God's grace, naiwanan na di testimonyo ng hampulos na inom, na nakikompromise. Kadagiti unbelievers. Kat agawid ka nga celebrate them dito nga balaygi itinagan iti apo. Kunam Lord, thank you. Ti balaygi kanya kat naaiwanak ti testimonyo ka po. Digiti naurnong ko nga sang kabasit kat consolation la digito ingam ti talaga nga balaygi kanya. Digiti naaiwanak ti testimonyo ka po. Kat di testimony ka kapsat, ti meaning ti testimony kat God's story. Di pakasaritaan ti apo di biyak tayo. Oh, how the Lord has been working in our lives. How the Lord has been working in our families. Amen. Oh, deta kakabsat. Isong let us edify one another. Kat sabay kumata deti nga message I did not preach this message kakabsat tapno dinggan nyo lang. Yung preach ko deti nga message tapno may implement yan ti church. This should be implemented in our church. We should start exercising and practicing this in our ministries kakabsat. Siyempre, data yung pastors, yung muna nga mangiset example, preachers, and data yung nabaybayag na members kakabsat. Ante ko mga paudi, o data yung iti kuha, ante nga paudi kan paumbi.
datay ti umuna nga mangiset example nga mangirugi ti kastoy kakabsat nga plastar iti ministry. As I close kakabsat, kitantay dito Psalms 133. In closing tonight, dito Psalms 133. Okay. Nagmayat, ididingdingot di testimony misis sa bantay ka, masakita kakabsat nga madidingdingot kat kwa, ma-revive di panunot ko, di di prinsipyo nga nakabaybayag nga naimula kanya ako. Kunak Lord, thank you. Iso nga dito kakabsat, i-share ko kada kaitang arabi prinsipyo nga nabayag nga naimula kanyak di gituyan. No kasano dapat ti panagplastar ti HBBC kakabsat. Iso nga na-i-share ko kada kayo. Psalms 133. Kita nyo ti blessing no aramidon tayo dito kakabsat. Ayan. Okay. Psalms 133. Kita nyo nga nasayaan. Pakita kada kayo. Ado nga milagro ti mapasamak ti masangwanan. Nagay nga kakabsat nga makasapul ti miracles. Dito siguro urayan ti apo. Tapno ma-experience yu ti miracle ti biyagyo kakabsat. So nga pangaasyo, tada tayo nga sangapada, nagide kakabsat nga agawat miracle ti biyagda, tungpalan tayo dito yung mensahe, kasi baka isut urayan ti apo, tapno aramidon at miracle ti biyagda kakabsat. Tangamin apa ay pastor, Psalms 133. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garment. Amuyo no kay sa iti church, nagiti kakabsat iti pamati, the household of faith, may yarig tayo nga precious ointment. Ti precious ointment nangina nga bangbanglo. Nga ti angot na kakabsat, awang kapada na. At ahan na mabaling nga nangina, da kapada na nga angot. Na isang sangayan kakabsat, ti samay na di angot na. Kastamot iti church. Amom ti HBBC, amoy no apeng nga ti MBBE kakabsat, uray adot mang criticize kan pastor abante, baga kada kayo adot mang tirtira king kwa na kan mang tirtiris. Ngem nakabangbanglo ti MBBE kakabsat. Amoy no apay, gapo ka DJ unity da nga kas ministry. Awan sapulang. Iso nga ti mangted ti usto nga testimonyo tayo nga Kristiyano. Ket saan lang ano kasano nga nagbiyak tayo nga nasayaat, iji ayan tayo kakabsat. No di ket DJ brotherhood tayo, brotherly love. Tutubon nyo dito nga imbaga kakabsat. Agpaiso ngay aywanam ta testimonyum dita, ngam nohang kamot maki-unite ti church, kat awan napintas nga damag ti church tayo, pangit lang ta testimonyum brotherly love. Iso ang kuna ni Apo Jesus kat, love one another, by this shall all men know that ye are my disciples. O, anat pakaamuan, nagiti unbelievers, kakabsat nga disipulo na tayo ni Kristo, no, giinayat tayo. If we have unity, brotherly love, that's our testimony. Ngam no datay dek pipinner de kakabsat. Uray di ka gininom. Uray awang bisyo, uray di ka gwetweteng. Uray honest ka. No pipinner di tayo mo't nga membro di church. Anang arot kakabsat na bang lutay nga ron? Awa na. Iso nga dito unity kakabsat. Iti kwa. The theme of this message is unity. Di dapat kitaan tayo kakabsat. Kuna na di verse number 3. Look at this. As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Nagmayat di pa nang illustrate ni Pastor Ruben. Isulat na kang got explanation na ito. May isa nga conference di MBBE ide 1:30 malang magsusugol di ba pastor sa totoo lang. At among ni Pastor Ben og preach ket teaching type namin di preaching na. Ngem no utubon di gid panangilawlawag nakakabsat ket pabaknangan na ti Christian life mo Papigsaan na ti spiritual life mo ket 1:30 malang imagine. Di kas nga style nang agisuro teaching type agsusugol. Gidam di gid pa pastor absat nga maka-ism ka ngam na-catch the attention ko, i-explain na kasi ko wow.
nagbaknang di pa nangilawlawag na kabsat. Jak nalipatan. Unos ka tadbiyak ko, jak malipatan di jeng explanation. Ikunan, impakita na di picture. Deti Mount Hermon kakabsat, kan Mountains of Zion. Kat adut kakaykaywan na, nga agis isno ijay tip kakabsat. Kat agay ayos lang ta deto, digijay ted, Jew kunana, Jew, anat Jew. Linnaaw. Digijay kanu linnaaw kakabsat ka, digijay nga kaykayo, isuda tagted. Kat agayos, ti kaado na dijay nga ted kakabsat, isut mang supply digiti bodies of water. Nga kunana ti Bible, kunana jay, tasadjay ket ti Apo, bilinen na ti bendisyon. Kahit nga sawan, ti church nga the unity na, iso iti instrument nga mang bendisyon iti adu nga tattao kakabsat. Data ti dapat makita tayo. If we work on building our unity, brethren, the Lord will use us as a mighty instrument to bless many people. Tandaanan nyo dito. Isot sa uti Apo. This is the word of God. So every one of us should help build the unity of our church. Isot ko na ti Bible eh. This is what the Bible says. There, kunana, ijay, the Lord commandeth the blessing. Manipod ka dayjay brotherhood kan church nga adda pa nagkaykaysana, ijay nga bilinen ti Apo ti pamendisyon. Oh. So nga adut kakabsat ta ita nga umag-agawa kakabsat ti miracle. Adut kakabsat ti Apo nga umag-agawa nga parang ayon mo ti Apo ti biagda. Nga mabalin nga ti urayan ti Apo kakabsat. Daytoy, as HBBC, how good are we in building up our unity and our edifying one another. So, as a church, we are a family, we are a community, we are a nation, we are a royal priesthood. And the rest of the people around us, the relatives tayo, friends tayo, they are our mission field. So, sapay kumata, dito nga mensahe kakabsat. Kat dana ibati na kada tayong prinsipyo, perspective, kat agpanunod tayo kada iti mabalintay nga aramiden nga para ti Apo nga mangtulong, iti pagsayaatan, iti tunggal maysa. Amen? Edify one another.